Hello guys, welcome you back to another episode here on Zim Facebook Secrets and Confessions. So like I promised you last year that in 2023 we'll be giving you confessions also in Ndebele. So the only problem was that I'm not Ndebele speaking. I can speak here and there, but when it comes to reading, it will be very difficult. But I'm learning. One of these days, I'll be reading the confessions in Ndebele. But one of our members, she has offered to volunteer, so she'll be reading the Ndebele confessions. I hope that you are going to enjoy the program. Please give us the feedback in the comment section. I-confession yetu yakuqala ithi ngingumama oleminyaka engu-30 ngiyendile ngilabantwana abangu-4 amankazana amathathu lomfana oyedwa so kubo bonke laba abantwana abasibo bomkami ngangilala lomfowabo wendoda yami so angazi ngenze njani yena akala mntwana okusho ukuthi akazali ngisizani ngimtshele kumbe ngife lakho. Yiyo obekuyimfihlo yomlaleli wethu wakuqala. Secret number 2, ngingubaba oleminyaka engu-44 ngahamba enyangeni ngifuna umuthi wokunotha. Inyanga yanginika isihlahla yangilayela ukuthi ngiyenze njani. Wanginika isihlahla ukuthi ngisithelele ngochago kuphela ngenza njalo okweminyaka izinto zangihambela kahle kuthe ngo-2022 ngo-April unkosikazi wathelela isihlahla ngamanzi ayigeze ngawo kwaqala ukutshintsha sokusifa abantwana angisela sebephelile ngabuyela enyangeni yathi angeke akwanise ukulungisa yimi engaphambanisayo so bengicela lingisize balaleli ukuthi ngenzani ngento le ngoba mina sengisele ngingasela abantwana bami bonke sebephelile ukufa sengingumuntu nje oziphilelayo engelabantwana ngicela lingisize. Isecret yethu elandelayo ithi linjani bantu bakithi mina ngingubaba oleminyaka engama-42 so bengicela ukungazitsho igama udaba lwami lumi kanje ngilomakhelwane wami so umakhelwane wangilanda wathi kimi makhelwane uyayifuna yini inhlala kahle ngathi yebo wathi kimi lento ibe phakathi kwethu sobabili ngathi kanjani makhelwane wathi kulento engifuna ukukunika yona lami ngavuma wathi ngizakunika amaqanda 2 uwabeke ezicathulweni zakho ubusuvuka ekuseni ngehola lesine emadabukakusa uyekhangela ukuthi amaqanda lawana engiwabeke ezicathulweni ngathi ngiyakhangela ngafica amaqanda esephenduke abazinsiba zethendele wahlala ezinye insuku ezintathu ngabuyela ezicathulweni futhi ngathola insiba leziyana sokungamatsiyane amathendele ngabuyela kumakhelwane ngayamtshela ukuthi amaqanda lawana setshintshe kwaba zinsiba zamathendele manje asebe ngamatsiyane amathendele wathi kimi angithi uthe ufuna inhlala kahle yileyo manje sokugcwele amathendele indlu yonke angisakwazi ngiyenzeni bakithi ngicela usizo lwenu sihlobo ngiyabonga. Isecret yethu elandelayo imi kanje ngingusisi oleminyaka engu-21 ngikhuliswe ngugogo lokhulu so ugogo wami ube ngumuntu ongalaliyo ebusuku ubethakatha wangifundisa ukuloya ngileminyaka eli12 bese sisebenza sonke insuku zonke so yinto ebese ngijwayele ukuthi siyakwenza kuthe sengileminyaka eyisitshiyagalolunye ugogo wagula wangitshiyela izinto zakhe zonke ngoba bese ngikwazi ukuthi kwenziwa njani konke lemikhoba yakhe uhlupho lwami nantu sengithole ijaha langivelela sengikhitshele manje ukuthi izinto zikagogo ngizazisa ngaphi ngike ngazama ukutshela omalume wathi izinto zobuthakathi yena kazifuni so kumele ngiye emyendweni kunzima ukuthi ngihambe lezinto emzini ngisizani lezi zinto zijwayele mina kuphela yimi ohluphekayo ngicela nilingisize bakithi ukuthi ngiyenzeni otherwise umyendo wami ungaphela ungakaqali.
Vadiwa vateereri, these were some of the confessions that we received in Ndebele. We are hoping that in the future we'll be able to give you a longer episode. Until we meet again, tungoti happy secrets and confessions.